ikaze ndabasuje mbifurije kugira byiza nk'ibisanzwe ini sport neyoze. Hanyuma rero abari hano mu Rwanda mwese ndabasuje kandi nkomeje kugenda mbifuriza ibihe byiza. Hanyuma rero nizere ko mumeze neza abari mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Nizere ko mumeze neza, nizere ko mumeze fresh kabisa. Amahoro y'Imana akomeze kugenda abana namwe. Hanyuma rero uyu munsi ni itariki ni itariki 10 kabisa z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi none ku itariki 9 kabisa mu babare none ku itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'2026 kabisa. Kabisa rero uyu ni umunsi kabisa uryoshye, ni umunsi mwiza cyane kwa sportif bagiye batandukanye, ni umunsi uryoshye ku bakunzi b'umupira w'amaguru angaha mu Rwanda. Twizera ko mumeze neza, twizera ko muryoshye, twizera ko nta kibazo na kimwe ufite. Hanyuma rero uyu munsi niki tugiye kuba twaganira, tugiye kuba tugana kabisa ku makuru arimo kugenda azamuka by'umwihariko mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Hanyuma rero mu ikipe y'igihugu y'Amavubi harimo amakuru menshi. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi hari abakinnyi bamaze kuba bakirwa ku rutonde rw'abagomba kuba bahamagarwa. N'abakinnyi kabisa ngira ngo murabizereza ko umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Adel Amrouche yamaze kuba yirukanwa. Ese ninde waje kuba atangaza abantu bakinnyi, ugiye kuba awumva abo bakinnyi abaribo n'abakinnyi bashobora kuzaba bongerwamo bake cyane ubwo umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi azaba amaze kuba yemezwa. Byose ngiye kuba ambigarukaho muri kino kiganiro kugira ngo babashe kuba umenya abo bakinnyi abaribo kabisa, babashe kuba wumva sandana kabisa, babashe kuba umenya amakuru yose kabisa. byose agiye kuba ambigarukaho muri kino kiganiro. Byose uraza kuba uvanga ubashije kuba umenya ano makuru. Hanyuma rero amakuru y'umusore twa Leandre Esomba Willy Onana ayo ameze gute? Ese amakuru y'abakinnyi babiri guturuka mu kipe Arsenal bibihanyatswa byose ugiye kuba ubyumvira muri kino kiganiro. Urumva ko ni inkuru nziza cyane. Hanyuma rero n'ikipe y'igihugu y'Amavubi yatwayeruka kabisa kubona n'ikipe y'igihugu Amavubi kabisa mu gihe kabisa gishize. Urumva ko ni kera undi duheruka kubona ikipe y'igihugu Amavubi mu kibuga ikina n'ikipe y'igihugu ya South Africa. Ni byari mu mukino kabisa gushakisha itike y'igikombe cy'isi, ubwo byarangiye ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi itsindwa ibitego bya kuri 3-0 mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Amavubi kabisa ntabwo azibagirwa uwitwa Mudao kabisa, umusore w'ikipe ya Mamelodi Sundowns, ni umusore kabisa w'umuhanga, ndetse n'uwitwa Williams umunyezamu ujya mu ikipe ya Mamelodi Sundowns akaba na kapiteni wayo, ndetse n'ikipe y'igihugu ya South Africa. Byarangiraga Amavubi anyagiwe ibitego bya kuri 3 byose ku busa kabisa, nibwo duheruka ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Hanyuma rero nyuma yaho ngaho hagiye haba byinshi kabisa. Haje kuba habaho entrave internationale. Amavubi ariko ntabwo yigeze yitabira kabisa trave internationale, ngo hanini impamvu ngo batayitabiriye twagiye twumva ati no kubera resultat Amavubi agenda atanga kabisa, akabira impamvu bayangiye ko ajya kuba akina ino mikino ya trave internationale. Nyuma y'uko minisiteri yarebye ikabona n'ubundi nta kintu kizima Amavubi azana ayo yitabiriye ino mikino ya trave internationale, niyo mpamvu yaje kuba ahagarikwa gukina ino mikino ya trave internationale. Hanyuma rero nyuma icyakurikiye ibyo ngibyo mu minsi mike ishize nimo twabonye itangazo rituruka kabisa muri minisiteri ya sport ndetse na Ferwafa rivuga ko bamaze kuba batandukana n'umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi Adel Amrouche. Uyu kabisa uyu munya Algeria bamaze kuba bamusezerera. Niyo makuru kabisa twaje kuba atubona mu minsi ishize. Bidakeye rero kabiri nibwo twongeye kubona itangazo
nanone riva muri Ministeri kabisa ya siporo ndetse na Ferwafa. Ni itangazo rero ryavugaga iki? Ni itangazo ryavugaga yuko Amavubi akeneye umutoza ugomba kuba atoza ino ekipe y'igihugu. Ni byo kabisa twaje kuba tubona byose kabisa nibyo tugiye kuba tugarukaho muri ikino kiganiro tuza kuba tubiba imuzi ni imuzingo. Nyuma mbere ko ntangira kabanza nshimire kabisa abantu mwese amugurikiye muri hose ari anga Kigali mu Rwanda, nizera ko meze fresh, abari hanze y'igihugu nizera kabisa mumeze neza, nizera ko kabisa muryoshye, nizera ko mukomere kugenda muryoherwa kabisa n'ubuzima, nizera ko mumeze neza, nizera ko mumeze fresh. Hanyuma rero ngende basuje bari muri Amerika, harimo kabita witwa Justi, nizera ko umeze neza, ndetse n'abandi ba diaspora kabisa muri hose mujye munyarikira kabisa muri message biciye muri comment, mujye munyarikira kabisa ba diaspora abamuri batwaza ngende mbabasuza gakeya abo ngenda nsuhuza nabo bagiye banyandikira muri za comment, ndetse nabo twazigenda atuziranye kabisa. Rero ujye wigaragaza umbwira ati ndi imerere yana kabisa, maze ngutere akamo kabisa kuri bagenzi bawe, nizera ko meze fresh. Nako kabisa nsuhuza witwa Jimmy uri New York kabisa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse witwa Muhammad Abdul kaba aherereye kabisa mu mujyi ukomeye cyane wariya mu gihugu cy'Ubwongereza, umujyi wa Luton Town. Nizera ko abanyarwanda mwese munkurikiye muri hose, haba abanyarwanda haba abanyamahanga abarundi kabisa mujya munyereka ko munkurikiye, nizera ko mumeze neza kabisa abarundi kazi, nizera ko umeze neza, nizera ko kabisa mukomeje kabisa kugenda mulonka ibintu bigiye bitandukanye, nizera ko mumeze fresh. Nsuza abatambukanye b'abarundi, nsuza abapatsoni b'abarundi, twizera ko umeze neza. Aryo wumva abagabo mu Kirundi babitangukira, abagabo babitangukira ubwo nabatware cyangwa mumbwire kabisa abarundi uko byita kabisa igitsina gabo. Atuzereza ko abagore ari abatambukanye, mujye inkumi ari abapatsoni kabisa mbwe n'abagabo uko bitwanye. Rero mwese ndabasuje, harimo witwa Abduru uri Ingozi ndagusuhuje, ariza ko umeze neza. Witwa Keve mu Kibitoki nawe ndagusuhuje. Witwa kabisa eri uherereye mu murwa mukuru kabisa wa Bujumbura, nizere ko umeze neza, ndetse nandi mwese amuri kinizere ko mumeze fresh. Hanyuma rero rikambanze nshimire kabisa nando mwese amonyereka ko muba nkurikiye. Hanyuma rero abamwe bambwiye ko mbahereze nimero kabisa ngo bifuza kwamamaza kabisa, niba wifuza ko tukwamamariza ibikorwa byawe, ushaka kuri umucuruzi, ushaka kuri ukora mu bintu bigiye bitandukanye kabisa, twagufasha kwamamaza business yawe kugira ngo kabisa abantu baze kuba bamenya ibyo ukora, ndetse nawe ukorera waba uri hanze y'igihugu waba uri imbere mu gihugu, twagufasha kabisa ko wakamamariza ibyo ukora. Nimero kabisa uraza kuba wisanga muri description, ariko kabisa nanga kabisa reka nyibabwire uza kuba utwandikira kuri WhatsApp ni 07812383 kabisa. Nizera ko umumeze fresh kabisa. 07812383 hanyuma rero katunyanyagire twerekeze mu kipe cyo Amavubi kabisa. Ubwo rero ntago yageze nshimira bakanze subscribe, ubwo nizera ko kabisa mumeze neza, ubwo atarikana kabisa nta kintu cyo gukora no gukanda subscribe, mukanda subscribe, mufungurire nzogera, mukanda like, share and comment, hanyuma kugira ngo ibintu birushaho kugenda neza. Kandi nshimira n'umuntu witwa Renzo Christian Musangwa mfranda musuze cyane, ndetse na Rugajo Ringani, ndetse n'Rugangura Axel gaso Bambo Oshokora, ndamusuje kabisa n'umugenzi wanjye wo kuri RBA kabisa, ngo namwe arabasuhuza abakunzi banje kabisa, ngo Rugangura na Ringani kabisa ngo barabasuhuza, bishimiye ko kabisa nk'umunyamakuru umugenzi wabo, nkomeje kabisa kugenda ntera imbere. Rero kabisa niba namwe munyifuriza iterambere, mukande subscribe, mukande like, kandi kabisa mwumve ko Rugangura Axel, Lorenzo Christian, witwa Rugajo Ringani nabo bateye akamo kabisa. Mwese ndabasuje. Hanyuma rero
ikindi mbabwira muri kabisa kuri collaboration y'icano, hanyuma rero mugende mukande subscribe kuri Rwanda Sport TV, naho mugende mukande subscribe kabisa, nimbora kandi subscribe ku ino channel bikuye ku mutima, unyereke ijya kuri Rwanda Sport TV, ngira ngo urayibona neza aho ngaho kora kuri collaboration, uhita ukanda hanyuma naho ukande subscribe kugira ngo tujye tuje kugenda twibanira mu biganiro byacu bigenda bitandukanye muri ikino kiganiro. Ndabakunda cyane rero, nyagasani abahereze umugisha. Hanyuma reka tunyagire tukurageza muri equipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi uyu munsi tegwe tariki zingahe? Ni tariki 10 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Hanyuma rero Amavubi akomeza kugenda yitegura imikino azakina mu kwezi kwa gatatu, nejo bundi mu kwezi kumwe rwose yabayakinyi kabisa baraba batangiye kweswana mu gushakisha qualification z'igikombe cy'Afrika kizaba kabisa mu mwaka utaha wa 2027 kikazabera muri Tanzania, Kenya ndetse na Uganda. Hanyuma rero abo bakinnyi ngira ngo mureze neza ko umutoza Adela Murushi yirukanwe, ariko kabisa bamwe kabisa mwagize Ferwafa waje kuba batangaje bana bakinnyi baravuga ati reka tube tubatangaje, ariko byibura mu gihe turi gushaka umutoza azasanga hari abakinnyi bahamagawe, hanyuma agire abo yiyongereramo, agire kabisa abo agenda agabanya. Ngira ngo murabize neza ko umutoza Adela Murushi hari abakinnyi yari yaraciye mu ikipe y'ugo Ferwafa kabisa ikaba yafashe umwanzuro wo kuba yabagarura mu ikipe y'u Rwanda Amavubi. Hanyuma ngiye kugenda mvuga umukinnyi ku mukinnyi, nawe ugenda ushyiraho kabisa muze ko kabisa mutega amatwi neza, namwe mumbwire nimba hari umukinnyi utahamagawe kandi mu by'ukuri yabimeritaga, nimujurira mu bitubwire kabisa, mbwire kabisa angaho ngo ho ntabwo mwemeye kabisa, cyangwa se vuga ngo angaho kukiwe ataje mu ikipe y'u Rwanda Amavubi byose, mugera kabisa mujyana muri comment zanyu ndagenda nzinyuzamo amaso. Hanyuma mu banyezamu harimo abanyezamu bagera kuri 3 bonyine. Umuzamu wambere kabisa yitwa uno mugabo n'ubundi ni umuzamu muri rusanzwe ukina ikipe y'igihugu n'u Rwamavubi kuva kabisa mu myaka itandukanye ari myinshi, amaze kabisa igihe ari we ufata ikipe y'igihugu. Nandi rero yitwa Ntwari Fiacre amaze kuba ahamagarwa. Witwa Kwizera Olivier Gicweka yagarutse mu izamu ry'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kabisa yaje, ndetse n'umuzamu witwa Wake Twizere Clement akarebo banyezamu aje kuba bahamagarwa. Witwa Ishimwe Pierre nta uriho. Hanyuma rero uko bakina ku ruhande rw'ibumoso ariho Imanishimwe Emmanuel Imangwende ndetse na niyo umugabo Jean Claude. Hanyuma rero ku ruhande rw'iburyo cyangwa se kuri kabiri bagenda bazamuka hariho umusore witwa Byiringiro Gilbert Kajyaje, harimo kabisa umusore witwa Samuel Kavita. Biragaragara neza ko Samuel Kavita azakina kuri kabiri, ndetse akariho n'umusore witwa Uwimana, nawe n'umusore ukina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'umusore witwa Umukiza Obedi n'umusore wa Rayon Sport, ariko navuga ko performance yatumye bamuhamagara ariyo yakuye mu kipe ya Mukura Victory Sport. Hanyuma muri bamyogaro harimo witwa Manzitseri n'umusore w'ikipe ya Al Ahly Tripoli mu gihugu cya Libya, harimo kandi umusore w'umuhanga cyane akamwita Mutsinzi Ange Jimmy kabisa akaba mu gihugu cya Azerbaijan, harimo n'Igena Clement akakina ikipe ya APR, harimo Nshimiyimana Yunus nawe n'umusore w'ikipe ya APR FC, harimo Ngwabije Brian Clovis n'umusore kabisa mu gihugu cy'ubu Ufaransa. Urumva ko nawe n'umusore w'umuhanga cyane, nawe n'umusore udasanzwe, ubona ko nawe afite tekinike. Harimo kandi umusore witwa n'umusore w'umuhanga akaba yitwa Nkurikiyimana Daringanje n'umusore ukina mu kipe ya Standard de Liège mu gihugu cy'Ububiligi, ubona ko kabisa nawe n'umukinnyi w'umuhanga, aramukiye kabisa nawe ufite tekinike, nawe kabisa akaba yaje kuba ahamagarwa muri ino ekipe yacu y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ndetse tutubagiye n'uwitwa Nshimiyimana Emmanuel Kabange akaba ari umusore w'ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma rero hagati mu kibuga abasore barimo Jean Bosco Ruboneka Rukubihondo n'umusore w'ikipe ya APR, nawe kabisa akaba ari Bizimana Jad akakina mu ikipe yitwa TS Constantine, ni ikipe yo mu gihugu cya Algeria, ni ikipe nshyashya y'uyu umusore kabisa akaba ahari ameze neza kabisa kandi kapiteni. Harimo kandi umusore witwa Raphael Yorke, umusore ukomeye kabisa akaba akina mu gihugu cya
mu gihugu cya Sweden nyuma yo kuva mu ikipe yari mu gihugu cya Misiri kabisa aje kwita yisurira mu gihugu cya Sweden rwose uyu mukaba yakinaga mu ikipe yitwa Zira birangira byanze kabisa uyu musore biza kuba birangira byose bihombye. Hanyuma rero uyu mugabo witwa Rafael Yoruke kabisa akaba agira gute hasigaye akina hariya mu gihugu cya Sweden mu cyiciro cya kabiri niho yibereye. Hanyuma rero uwitwa Mutsinzande ngira ngo namubabwiye muri defense ajya mu gihugu cya Azerbaijan mu kipe twa Zira FC. Hanyuma rero hagati mu kibuga n'undi harimo umusore witwa Samuel Gurete ni umusore kabisa ukina mu gihugu cy'Ububiligi mu kipe yitwa La Rovere, ndabona kabisa akina mu kipe yitwa La Rovere. Aya musore yitwa Hakim Sabu akina mu gihugu cy'Ubugereki nyuma yo kuva mu kipe ya Standard Liège mu minsi mike ishize yahise ajya mu gihugu cy'Ubugereki. Harimo mu gice Boneri Casemiro akina kabisa mu kipe yitwa Al Masry yo mu gihugu cya Misiri kabisa nawe abameze neza abanyanyagira ameze fresh. Arimo kandi witwa Ishimwe Aniseti nawe ameze neza. Harimo umusore witwa Muhire Keve ajya mu kipe yitwa Jamus mu gihugu cya Sudani y'Epfo nawe kabisa nawe ndabona ameze neza nawe nta kibazo na kimwe afite rwose. Hanyuma kabisa witwa Byingiro Rage yagarutse mu kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ari mu gishaje ripere kabisa bwo nageze mu basatira. Harimo kabisa witwa Kwizera George, harimo witwa Ishimwe Abuduru Keidira ni umusore cyangwa mu kipe ya Arsenal ajyanye mu nzi imyaka 21. Harimo kabisa witwa Pacific Izi Rahamani nawe ni umusore cyangwa mu kipe ya Arsenal ari mu nzi imyaka we 19. Mu by'ukuri ni amateka adasanzwe ayo musore kabisa Amavubi akoze yo kuzana abantu bakeneye cyangwa ikipe ya Arsenal nubwo bakiri mu bakiri bato ariko nakenye bazaza bagafasha ikipe y'igihugu nkuko ari bazanye Claude Kayibanda Rutondone none bagomba kubaza bagafasha ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Hano haracyari mu witwa Kayibanda Claude nawe nkuko namugarukagaho nawe akaba harimo umusore witwa Ali Enzo Amon akina mu gihugu cy'Ubufaransa nawe arimo ameze neza. Harimo kabisa abasore bagiye batandukanye harimo Biramari Abedi Christophe ukabasa na ekipe afite nyuma gutandukana n'ikipe twa ni ikipe kabisa mu gihugu cya Algeria kabisa bamaze kuba batandukana. Harimo kabisa witwa Chuti Inosa nawe akabare akaza Diandre Esomba Willy Onana. Ibiganiro byaje kuba bigenda neza ubu ngubu ibiganiro birimo ntabwo byagera ku musozo ariko witwa Diandre Esomba Willy Onana natagira iginduka azakinira ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Urumva ko kabisa ni ibintu byiza ni ibintu biryoshye kabisa ni ibintu kabisa nawe wagakwiye kuba wishimira niba uri umukunzi wa ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Urumva ko Hakim Sabu yagarutse, Raferoga yagarutse ndetse n'umusore witwa Samuel Gurete yagarutse. Urumva ko n'abandi bose Leandro Samba with Onana ndetse n'abasaba ikipe ya Arsenal. Urumva ko ni ibintu biryoshye cyane. Hanyuma rero biteganyijwe ko Amavubi agomba kuba hari imikino y'inshuti agomba kuzakina ariko sabyo byose turabitegereje. Hanyuma kandi mukore subscribe hanyuma mutanga ibitekerezo byanyu ese abosore mu bakiriye gute ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ndabakunda cyane, hasta la vista, ciao ciao, abahaha mwahiye emuro.